radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe howe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio no ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 z'ukwa kabiri. Perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu gice kinini cy'igihugu mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje nyuma ya kabutindi y'umutingito muri Turukiya no muri Syria ejo hashize kuwa mbere. Mu Rwanda kuri uyu wa kabiri urukiko rwahamije amande ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda umushoferi utaramenyekanye waregwaga kwica agonze bitavuye ku bushake umunyamakuru John Williams Intwari. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi yakomeje indi myigaragambyo yamahamagajwe n'imwe mu miryango itegamiye kuri leta yasabye abaturage guhagarika imirimo mu ntego yo gushyira ku mujyi wa Goma ku mavi nkuko babyivugira. Ingaruka zatangiye kumvikana. Nafunze ibyo ngora imiryango y'amabutike ariyo maduka, amakenkayeri twafunze, ukumva ntitwabayeho kugurisha no kugura, ubwo ni ingaruka byatugezeho. Hari n'ikinamico urunana nkuko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Turukiya aho perezida w'iki gihugu Tayyip Erdogan yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu gice kinini cy'igihugu mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje nyuma ya kabutindi y'umutingito wibasiye Turukiya na Syria ejo hashize kuwa mbere. Bwana Erdogan yashimiye ibihugu ku isi yose byavuze ko bizatanga ubufasha. Abantu barenga 5,000 nibo bazwi ko bapfuye, abandi barirwa mu bihumbi byinshi bakaba barakomeretse. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS rivuga ko ibihe by'ubukonje bukomeye ndetse n'umubare munini w'abantu bakigotewe munsi y'ibinonko byahirimye bisobanuye ko amahirwe yo kubona abandi bantu bakiri bazima ari kugenda yoyo ku munota ku wundi. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC muragizweho na Florentine Kwizera. Abarenga 5,000 nibo bamaze kumenyekana yuko basize ubuzima ku mpande zompi muri iyo nyamugigima yikurikiranije kabiri iturutse mu manuko bushira ubuseruko bwa Turkiya hafi y'urubibe na Syria. Ibikorwa byo gutabara birakomeza, naho hari imbeho nyinshi bikaba byitezwe yuko ico gitigiri gikomeza kuduga uko abaje gutabara baturutse hirya no hino mu bihugu byo hanze bakomeza kuzura abakigomye mu bihomoka. Amadu y'abatabaza bagomye munsi y'ibihomoka arakomeza kumvikana, amwe akaronga ikigwa inshuti n'abagenzi, ayandi ashikira abanyamakuru nk'uwa BBC ari Istanbul yavuze ko akomeza kuronka amadu y'abatabaza bari munsi y'ibihomoka. Hari hamwe hataragera uburyo bwo gutabara kubera amabarabara yononywe cyane niyo nyamugigima, hakongera ko n'intambara imaze imyaka muri Syria. Abahari bakaba bagerageza gukoresha amaboko, abandi bakavugana n'abakiri bazima mu kubaremesha gusa kuko batari bushobore kubakura ko ibihomoka biri hejuru yabo. Hari abana b'abahungu 2 bashoboye kurokorwa bakiri bazima mu mujyi wa Aleppo na Idlib. Aba bari mu gitigiri c'abagera ku 7,000 bashoboye kurokoka bakiri bazima, ariko bakaba bakeneye imfashanyo yihuta harimo uburaro no kuvugwa. Ibihe biri imbere birahambaye cyane kuko inyuma y'amasaha 48 izo nyubakwa zihomotse, amahirwe yo gusangamwo abagihumeka azoba ariko aragabanuka gose. Perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje imiji igera kuri 10 yo mu manuko bw'igihugu kuri mu kaga. Tukiri kuri inkuru hagati aho itangazamakuru muri Syria riratangaza ko uruhinja rwavukiye munsi y'ibinonko by'inyubako zahirimye rwatabawe, ariko ababyeyi barwo ntibarokotse. Biravugwa ko nyina yagiye kugise mu gace ka Afrini k'amajyaruguru ya Syria nyuma gato yuko umutingito umaze gukubita ashobora kwibaruka mbere yo gupfa. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yerekana igihe umwana wuzuye umukungugu yakurwaga munsi y'ibinonko n'abakozi b'ubutabazi. Tujye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri urukiko rw'ibanze rwa Kagarama mu mujyi wa Kigali rwahanishije amande ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda umushoferi waregwaga kwica bitavuye ku bushake umunyamakuru John Williams Intwari.
umucamanza yavuze ko uyu mushoferi yaburanye yemera icyaha ndetse asaba imbabazi kubera impanuka yateje igahitana uyu munyamakuru. Urubanza rwabaye mu ibanga kandi n'umwirondoro w'uregwa ntiwamenyekanye. Nyuma y'urupfu rwa Bwana Ntwari rwatunguranye kandi rugateza urujijo, imiryango irengera ikiremwamuntu ndetse na bamwe mu banenga ubutegetsi bw'u Rwanda bagaragaje impungenge ku buryo uyu munyamakuru yapfuyemo, ndetse banasaba ko haba iperereza ryigenga. I Kigali ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu masaha y'umugoroba uregwa ndetse n'ubushinjacyaha batari mu cyumba cy'urukiko, umucamanza yavuze ko Bwana Bagirishya Moise Emmanuel ahamwa n'ibyaha bibiri: icyo kwica umunyamakuru John Williams Ntwari ubwo yagongeshaga imodoka moto yari imuhetse, hari n'icyaha cyo kubabaza umubiri wa Munyagakenke wari utwaye moto yariho Ntwari ubwo yagezwaga bwa mbere mu rukiko ku buryo benshi batamenye. Ku itariki ya 31 z'ukwezi gushize, Bwana Bagirishya ngo yemereye urukiko ko yishe umunyamakuru John Williams Ntwari agonze by'impanuka moto yari imutwaye. Icyemezo cya muganga nk'uko byavuzwe n'umucamanza ngo kigaragaza ko Ntwari yapfuye nyuma yo kuva amaraso menshi. Umucamanza yemeje ko uregwa ahamwa n'ibyaha byombi kuko abyiyemerera kandi bikaba binashimangirwa n'icyemezo cya muganga. Uregwa ngo yavuze ko impanuka yatewe n'umuvuduko uri hejuru ndetse n'umunaniro. Yamuhanishije kwishyura amafaranga 500,000 kuri buri cyaha, bivuze ko agomba kwishyura miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ku byaha byombi. Gusa umucamanza ntiyamuhaye igifungo. Umushinjacyaha yari yasabye ko Bagirishya ahabwa igifungo cy'imyaka 2 ndetse akanategekwa kwishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Inkuru y'urupfu rwa John Williams Ntwari yamenyekanye ku buryo butunguranye ku itariki ya 18 z'ukwezi gushize, ishyizwe hanze n'igipolisi. Icyo gihe umuvugizi w'ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda yavuze ko Ntwari yahitanywe n'impanuka. Gusa hari abagize impungenge ku buryo uyu munyamakuru yapfuyemo ndetse basaba ko habaho iperereza ryigenga. Tukiri mu karere k'Ibega Bigari muri Kongo, kuri uyu wa kabiri hakomeje indi myigaragambyo yahamagajwe n'imwe mu miryango itegamiye kuri leta yasabye abaturage guhagarika imirimo mu ntego yo gushyira umujyi wa Goma mu magambo yabo ku mavi, ikizwi nka ville morte. Imyigaragambyo y'uyu munsi yabaye nyuma y'uko umwe mu miryango yateguye ibikorwa byo kwigaragambya Generation Positive RDC wari wavuze ko basabye abaturage mu mujyi wa Goma kuguma mu ngo mu gihe cy'umunsi. Abigaragambya banasaba ko ingabo z'akarere k'uburasirazuba bwa Afurika zijya ku rugamba guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ubutegetsi. Mu gushaka kumenya uko ubuzima bumeze mu mujyi wa Goma, navuganye na Theophile Mbemba, umuturage ukorerayo, yatangiye ansobanura uko byagenze. Imyigaragambyo yakomeje kabisa, abantu bageze imyigaragambyo, ariko uhereye mw'aya masaha ya hano muri Goma saa 9 bagerageje kubihoshorora. Ubu ngubu muvuma irahari, bona nubwo abanyabiziga bari kugenda bari kwatsa amatara yabo, ariko uko biri inzego z'umutekano zabihoshoroye zigisha abaturage ibyo basaba ko bigomba kugendamwo buhoro buhoro bikagerwaho. Ko abigaragambyaga ejo bari batubwiye ko bari bahamagara imyigaragambyo y'umunsi umwe gusa, bigeze basobanura impamvu basubiye mu muhanda uyu munsi? Ahubwo amakuru dufite ni uko bavuze ko bigomba guhera ejo hasize ku wa mbere, nanone bikageza tena ku wa mbere w'ikindi, ubwo bigafata icyumweru. Ariko ubu ngubu kabisa bari babyukirije mu gitondo cya kare, bari babyukirije, bari bongeye kwigaragambya. Ubuzima muri rusange bumeze gute aho ngaho mu mujyi wa Goma? Ubuzima bwo buhagaze nabi kuko urabona bose ntibaresha, abafite amafaranga bameze neza, ariko abatayafite urumva nyine barya ku buri munsi ari uko bakoze. Ubwo buzima bwabo buhagaze nabi. Nkawe by'umwihariko byakugizeho ngaruka ki ibibazo by'iyo myigaragambyo? Byangizeho ingaruka kuko nafunze ibyo ngora, imiryango y'amabutike ariyo maduka, amakekayeri twafunze, urukumva ntitwabayeho kugurisha no kugura ntibyabayeho. Umujyi naho ngaho niho isuka iba, niho duhinga. Ubwo ni ingaruka byatugezeho. None nkawe kubera iki utafunguye? Ni ukubera ko washatse kubahiriza ibyo abakora imyigaragambyo bavuga, cyangwa ufite ubwoba bw'uko bashobora kugusahura? Akenshi ni ubwoba, urukumva ndatari umutekano, intambara bari nyinshi z'amunwa, intambara z'amasasu babizi muri Kongo niko biri. Ubwo nibwo bwatumye tudafungura nyine, nanone kandi hari imyigaragambyo ugatinya abitwa abamayibobo ndetse abagizi ba nabi bari abaprofita mu kavuyo ngaka ngaka. Iyi ni BBC Gahuzamiryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Saa moya zibura iminota 21 mu Rwanda no mu Burundi. Hano London ni saa moya zibura saa 12 zibura iminota saa 10, ubwo zirenze iminota 39. Ndi Prudence Ngiyumva.
tugaruke ku nkuru twabagejejeho ejo hashize y'icyegeranyo cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uvuga ko ufite ibimenyetso byerekana ko hari ibyaha bishobora kuba iby'intambara byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye na Human Rights Watch ejo hashize ku iperereza mu cyegeranyo cyayo, Human Rights Watch ivuga ko ingabo za leta ya Kongo zikorana n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro ikora ibyaha bikomeye by'ubugome, kandi Kongo hari impungenge zikomeye z'ubushyamirane bushingiye ku moko mu duce tuberamo imirwano. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro twagiranye na Thomas Fisi, umushakashatsi mukuru kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Human Rights Watch, ntangira mubaza iyo mitwe bavuga ikorana na leta ya Kongo. Umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu hari ihuriro ry'iyise Coalition Patriotique ryavukiye ahitwa Pinga muri Kivu ya ruguru, kandi iryo huriro ririmo nguhaye nk'urugero APCRS iyobowe na Janvier Karayiri, irimo ibice bimwe bya Nyatura iyobowe na Domi, no kuvuga CMC FDP, na Nyatura abazungu iyobowe na Jean-Marie Bonane, na NDC ya Guidon. Uyu akaba ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na ONU, kandi nawe ubwe nyine akaba ashakishwa n'ubutegetsi bwa Kongo kubera ibyaha bikomeye. Rero iryo niryo huriro ry'imitwe yitwaje intwaro irimo gukorana n'ingabo za leta muri kino gihe. Guverinoma ntabwo yemera ibyo birego muvuga, mwavuganye nayo? Yes, we've talked to the government and Yego, twavuganye na leta maze umuvugizi wayo atubwira ko igisirikare kidakorana n'imitwe yitwaje intwaro ivuga ko yirengera. Ariko rero igitangaje nuko yavuze ko hari igihe haba imirwano maze ugasanga igisirikare cya Kongo gishobora kuba gisangiye umwanzi n'iyo mitwe yitwaje intwaro. Ibyo ngo ni ibintu bidakunze kuba, ngo gusa imikoranire ya nyayo yo ntayihari. Mu cyegeranyo cyanyu kandi munavuga ku bushyamirane bumeze nabi bushingiye ku moko. Wasobanura birenzeho uko bimeze? Kongera kubura umutwe kunyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu mpera za 2021 na cyane cyane mu mwaka wose wa 2022 n'amarorerwa zakoze byatumye urwango rushingiye ku moko rwongera kuzamuka. Twabonye cyane cyane ibikorwa byo kwihorera byakorewe abatutsi b'Abanyekongo. Nk'urugero, usanga Abanyekongo benshi muri Kivu ya ruguru bashobora gufata abatutsi nk'abashyigikiye umutwe wa M23 wiganjemo abarwanyi mu bwoko bw'abatutsi. Twabaruye ibikorwa byo kwangiza imitungo ndetse n'ibindi. Rero mu gihe usanga impande zombi zihanganye mu mirwano zirimo gushaka ko zishyigikirwa bishingiye ku moko, ibyo bituma abaturage b'abasivile bari mu turere twitaruye twa Kivu ya ruguru n'utundi duce tw'iyo ntara bashobora kwibasirwa cyane n'ibikorwa by'urugomo bishingiye ku moko, bikaba byaranigeze kuba mu gihe cyashize. None se nkamwe muri Human Rights Watch murashaka iki nyuma y'iri perereza muvuga mwakoze mu cyegeranyo cyanyu? Icyambere dutekereza ni uko hakenewe cyane ku buryo bwihuta ku gitutu cy'amahanga kiyongera kugira ngo u Rwanda na Kongo bifate ingamba zose za ngombwa kugira ngo ihohoterwa ry'abasivile rihagarare, kandi ibyo bihugu bikore uko bishoboye kugira ngo abaturage b'abasivile n'amoko yugarijwe n'urugomo barindirwe umutekano. Turimo turavuga ko abaterankunga mpuzamahanga b'u Rwanda bagombye guhagarika inkunga ya gisirikare baruha mu gihe cyose rukomeje gushyigikira umutwe wa M23. Turavuga kandi ko abategetsi ba Kongo bagomba gukora iperereza no kugeza imbere y'ubutabera abashinjwa gukora ibyaha byo mu ntambara birimo ibyaha bishingiye ku moko n'urwango rushingiye ku moko. Thomas Fisi wo muri Human Rights Watch, turacyagerageza gushaka impande zombi ziregwa muri iki cyegeranyo. Loni iravuga ko ibihugu bya Afurika byugarijwe n'ibitero by'ubwicanyi bw'imitwe n'intagondwa bikeneye gushyira ingufu mu gushaka imizi y'ibibazo by'izi ntambara aho kwiringira igisubizo mu rwego rwa gisirikare. Loni isaba ishoramari muri serivisi z'ibanze zirimo nk'uburezi bwafasha gutuma abantu badahamagarirwa kwinjira muri iyo mitwe. Mu biganiro byakozwe n'abantu barenga 1000 bahoze muri iyi mitwe y'ubuhezanguni, ishami rya Loni rishinzwe iterambere UNDP ryasanze ku mwaka umwe wonyine w'inyongera mu ishuri ugabanya ku rugero rukomeye kuba umuntu ashobora kwinjira muri iyi mitwe. Ubukene niyo mpamvu y'ingenzi ituma abantu bayinjiramo aho kuba idini, aho abagera kuri 1/4 cy'ababajijwe bavuga ko iyi mitwe bayinjiyemo y'ubuhezanguni babona ko ibaha amahirwe y'akazi. N'umwanya w'ikinamico runana saa 16 mu Rwanda no mu Burundi. Titirere arasaba Nyesi gutinyuka akamwisanzuraho.
hagati aho kwa Pascal bakomeje kubangamira umuryango wa Rangwida bacumbitsemo. N'urunana. Ariko se gutiza umwuko kwa Pascal bitwaye iki wa mukobwa we? Ucumbishije ubundi ntibwashya. Ariko surinda utiza mukobwa jana umwuko yazaguzwe mama. Kandi ubwo n'ubwirase wa mukobwa we. Ushatse wacisha make rwose. Kuko Pascal na mukobwa jana nabanyuze ahangaha bakumvura uravuga ngo ntabwo bagomba gutizwa umwuko, ubwo wavuga iki? Icyama kanyumva nkabimusobanurira. Bose barabiwe ko ari abanyamwanda. Ku buryo se bavuga ngo ntabwo uzongera gukoresha ikintu bakoresheje. Iyo mbivuze se. N'abana babo kuva ku mukuru kugeza ku muto badashobora gukoresha ubwiherero neza, n'ababyeyi babo ugize ngo arabukoresheje akaba adashobora gukaraba intoki bavuyeyo, kandi kandagira ukaraba irimo amazi meza hari n'isabuni ihateretse. Kuva kuri papa na mama kugeza ku bana babo nta n'umwe urakaraba mureba ngo mbibone, wagira ngo amazi ni umuziri wabo. Gukubura aho batuye ni intambara. Ubwo se kuko abo bantu batari abanyamwanda ni he mama? Yego simpakana ko batagira umwanda rwose, ariko nanone ujye wibuka yuko umuturanyi ari inshuti y'agahato. Nta gahato nshaka kankurira indwara z'umwanda mama, ahubwo guhera uyu munsi uhagarike kubatiza ibikoresho byo mu rugo rwose, cyangwa se uzabagurira ibyabo, kuko ntabwo nzongera gukoresha ibintu byavuye kwa Pascal rwose babikoresheje. Nk'ubu ndebera, reba hariya hakurya mama, reba ibyombo byaho biri, ntureba isazi zirimo kwatuma nabo bazi, reba ukuntu bisa. Ngahita biyo telefone ijwigira maze umpa amahoro, ndumva banzindukiye. Ado, mwaramutse neza Titire? Mwaramutse neza nye. Amakuru y'imisi ko twaburanye. Twaraburanye ariko rwose nkeka ko nta rwango rurimo. Ni akazi no gushakisha ubuzima gusa biba byahugije umuntu. Birumvikana akazi ko nta kambere, ariko jya unyuza mu nyifurizo umunsi mwiza. Uziko mperuka message zo mu kwa mbere unyifuriza umwaka mushya muhire. Erega buriya nanga no kuguhamagara kuko mba nzi ko ugiye mu kazi kenshi. None se nkahugira mu kazi amasaha 28 mu minsi 7. Boshye umutima. Yewe mbona udapfa kuboneka pe. Yego bibaho ko umuntu ahugira mu kazi, ariko nanone ntiwabura umwanya wo kuvugisha abantu b'ingenzi. Aha. None se nyine ko wumva ari ab'ingenzi urumva nyensi ndimo? Urimo cyane, ahubwo se utari mu bantu b'ingenzi haba hari monde. Havedi, udatuma nishyira mu myanya. Nzajya nguhamagara mfite icyo ngiye kukubaza kijyanye na club yacu. Ariko no kumbaza amakuru asanzwe biremewe. Ahubwo se sha wabipanze nimugoroba tukaza guhura tukiganirira. Numva ngukumbuye. Yewe Titire nanjye rwose byanshimisha kongera kuvugana nawe. Gusa mfite utuntu twinshi nza gukora. Keretse mbanje kubipanga neza nkareba niba nza kubona umwanya. Hari icyo bitwaye se ngusubije nka nyuma y'isaha? Tugendesha ariko iki se kandi wowe? Ariko reka nkugure busho. Iyi moto yawe rwose rutwanere agare riduciyeho. Ese uguri vugisha ibiki gitero? Aya. Ngo moto yangira utwo n'igare. Cyane rwose. Ritayirutase. Umva mbese. Uyu musore ntaduciyeho ririho mu gihe twebwe yingirwa moto rwose yaduciye amaboko tuyisunika. Sha baretse gato tugere ku mukanishi ayikoreho ubundi nyihatu mugere ndebe ko wangira kwegeranya n'igare. Oya hatu mugere se tumarera iki? None se ubukoko uburabone kumariye iki? Irakimaze iyi moto sunika tugende. Aho kukubera igisubizo mbona yarakubereye umutwaro rwose. Cyakora hari igihe ntungura rwose kantenguha nari ntwaye nk'umuntu ukomeye. Sha nkumva ngo n'ikimwaro pe. Si ibyo nkubwira se nyine. Ko kugukemurira ibibazo ahubwo ibiguteza. Ubwo so umuntu urumva ejo yagaruka? Ngo yagaruka. Baragaruka se ubwo ko ari cyo bakora. Yego uwo yamfiriyeho ntwaye se ugaruka. Ariko ejo wagaruka rwose mugenzi we. Ngaho. Nawe rero ngo ningurisha icyubahiro cyanjye. Ntago nayigurisha rwose. Ni ntama nakugeraga. Niba wanze kunyumva rero uzayumva umunsi yagutuye mu murengoti ukavamo umeze nka kumwe nari imeze igihe Nadine ampondanya ku rukuta. Ahubwo uvuze Nadine ndibuka. Asigaye abaho igitefa. Ndeka wa mugabo we ibyago bibaho. Ngo iki? Ngo yahunze Nyarurembo kubera umugabo baguze umurima wanjye yaramumereye nabi. Ese yarahunze? Ubwo se yahungiye? Nibyo bazi se nyine kumva kuko nta muntu yigeze abwira ko agiye. Icyahoze nuko yagiye anjyaniye n'umwana. Yewe niba yarajyanye umwana ahubwo aho ndumva yarakorohereje. Nabundi kumubona ibyo akeneye byakugoraga. Uko wagira ngo uri inzoka. Yewe niyitera amagi kigendera niyite ku mwana wayo rwose. Nawe none se kuba yarajyaga ansaba ibintu simbibone bivuze ko yanjyanira umwana gutyo atanambwiye aha mujyanye. Nizere ko ejo hamaze ejo tutazasubirayo. Nanahamaze nka saa 5 ahubwo nkomeza kwiganirira na boss yarahari.
icyaka cyari kimere nabi ndatomboye mbonye agacupa k'umugoroba. Mukobwa ja uyu mukecuru se yakwishyuye? Rangwa idase si we wahingiye se? Ariko ntukigire idebe Pascal, kuva ryari se Rangwa udatumuhingira akatwishyura? Cyakora ibijumba twakuye yampayeho bike ngo nze nitekere. None se kuvuze ngo turanywa agacupa karavaye? Kuri hariya baguhembye. Reka ntayo bampaye. Yambwiye ngo ntiyagiye kuri banki ngo nzagaruke ejo cyangwa ejo bundi ayampe. Ntabwo bishoboka Pascal, ubwo so yakubwiye ubwo busa nawe urabwemera? None se nari kurwana n'umukire mukobwa ja? Binabaye ngombwa mwanarwana da? None se kuki yumva ko twamuhingira twishimye ariko we yajya kutwishyura akatugora? Abakire se ntuzi ko bikunda? Gusa wenda buriya nkeje azayama ntugire ikibazo. Cyangwa uri murambeshya Pascal? Kuriya mugabo dutangira avuga ngo azahita twishyura tukirangiza akazi. Ni gute yahinduye imvuga akatubwira ngo nta mafaranga afite? None se ndakubeshya no gapfa? Wasanga unambeshya ndakuzi. Ahubwo ndaje ngiye kwirebera uriya mugabo mubaze niba koko atakwishyuye. Ese urarinda kujya kureba uriya mugabo koko kubera iki? Wakwizeye ibyo nkubwiye? Ma, nakumvise ahubwo ifaranga uri naryo. Kuki banga ko njya kumwibariza niba ntacyo wikanga? Nuko numva nta mpamvu yo kujya gutera umukire hejuru ngo kuki ataduhembye kandi nakubwiye igihe azayampera. Ibyo byose nta na kimwe numva, ahubwo reka ngeyo ntarakarabura imiro. Gusa ndamutse nsanze yaguhaye ukaba uri kumbeshya urwigendeho. Humura nakubeshyaga nako nashakaga kukureba. Hita uyampereza rero ndeba yo tunywera nayo duhahisha. Kandi ntukankinishe ku ifaranga tutazabipfa. Wambabarira yanga ntituyanywere koko. Ko hari icyo nshaka kuyakoresha mukobwa ja. Nakubwiye ngo zana aya mafaranga se nyine kandi uratuma ndakara nkudihe. None se wakwihanganye tukagena uko tuyakoresha? Ari byo yabitse rwose. Mbareka bire bamaze kumpa ayo mafaranga Pascal cyangwa nyakwake ku ngufu. Yewe naho buri ntabwo bakubeshye? Yego. Hano niho kwa Bushombe hano muri Avian Vision Veni Papa Kireri na Obama. Bambwiye ngo niwo mufundi wa mbere uzi kubaka neza cyane hano Nyarurembo. Ngo iki? Nuko bambwiye kabisa. Ngo niba bakubwiye ibyo se wa mugabo kuko niba babikubwiye. Yewe n'abantu benshi cyane barimo n'agasore kitwa Patrick. Bakubeshye rero. Ntabwo ndi umufundi rwose. Ngiye Bushombe muri Avian rwose ndenza abafundi kure. Ndi engineer n'ikimenyimenyi rwose mfite na moto yanjye. Kubise kazi. Ariko wa mugabo wanze nawe uri umunyarwenya kabisa. Nge sindi umufundi kuko nini urabyumva ndenza abafundi. Yewe nabyo umusuri engineer koko. Engineer. Umva rero engineer we. Yego. Mfite akazi ariko akazi mfite karagoye sinzi kugashobora. Niba ari byo kuvura byo rwose ntabyo nize nabambeshye. Ariko niba ari ukubaka. Nishaki bari na etage rwose ndayubaka. Uyirebe wumirwe. Mbo na etage nzayubaka ariko ndashaka kubanza kunyubakira inzu ntoya namara kuyijyamo nkazubaka nini. Ibyo ngibyo kabisa. Yewe ngira ahubwo igihe rwose ushaka ko dutangirira akazi naho ibyo kubaka byo rwose ni ibintu byanyu. Nanjye ndashaka ko ibintu byihuta. Niturumaka twumvikanye ku mikorere y'akazi uragatangirije mu gitondo. Ko nahenda se turozwa n'iki kumvikana. Kireka niba nta gahunda rwose ufite. Ukabushaka kumva ibimvamo gusa nabundi oya humura amafaranga si cyo mbuze. Ahubwo icyo nshaka ni akazi kihuta. Busho ndashaka kubaka inzu ya 5 kuri 7. Yego turikumvikana neza. Ndabyumva. Birashoboka ko wabuyuje mu cyumweru kimwe. Ariko muranyumvira di uriyenda ntege icyumweru cyose se kubera iki? Wazanye ibikoresho bihagije ejo ngatangira akazi maze ukareba ko ejo bundi ntarara nyisakaye. Ariko nawe yewe utambeshye wayubaka ukayirangiza mu minsi 3 gusa. Wewe uvuga iby'amagambo menshi sibyo byangombwa. Zana ibikoresho ejo ntangira akazi. Nimugoroba uzaze urebe aho nzararangejeje. Hazatuma ubwungu bw'umenye igihe tuzayirangiriza. Okay, reka twumvikana y'akazi. Hanyuma nsubire ku istantere ngure ibikoresho by'ibanze. Nkwereke ikibanza kugira ngo ejo utangira akazi. Oya wegera n'amaguru bose. Reka nzare moto ngutwara. Sinakubwiye ariko ko ndeje nyiri wuzuye. Ubuse nibwije singiye gutaha Titire. Umva kandi ugiye gutaha naranagushimira ko witabiriye ubutumire bwanjye. Ubwo se ni ngombwa kunshimira kandi nanjye mba mbishaka ko duhura tukaganira. Ni ngombwa cyane kuko uyu munsi ninjye wagutumiye. Nawe nubipanga ukampamagara nzaza kandi uzanshimire ko nitabiriye icyifuzo cyawe. Cyakora koko buryo umuntu wemera kuva mu byo yakoraga akaguha umwanya we nukuraba kwiyumvamo pe. Cyane bikomeye ahubwo. Niyo mpamvu rero nanjye najya ngo ushimire kuba wemeye kuza kwitabira ubutumire no kukubwira ko wambaye ikanzu nziza cyane. Aho se ni nziza cyane koko ntimubeshye Titire. Ni nziza cyane irakubereye pe.
you look very smart in dress. Nako si iyi kanzu gusa igihe cyose uhora usirimutse. Thank you. Gusa nanjye nakabaye mvuga ntimwambaye agashati keza ariko hari igihe mwakeka ibindi. Ibindi nakeka se nibikiyanye. Erega ntukanyishishe. Nituba turi kumwe jya umbwira ibintu byose uko byumva ntacyo wikanga. Reka ibyo si ibyanjye da. Nakoreka ntahe dore buri kwira naho utaha titire. Nawe rwose ngukundira ko iyo nguhamagaye witabira. Ariko nanone nkanga kumbipa. Ubusaka kanyu hise ugenda. Ariko se abantu tumaranye amasaha 3 ubu ni make koko. Ubusaka kanya amasaha 3 arashize. Mfati. Kibuze mbere yuko ugenda mbwira amakuru ya club. Club iraho nyine rakora gakega cyuko dushoboye. Ni byiza cyane. Ibikoresho se muracyabifite cyangwa hari ibyo mukeneye ku buryo waza kubifata? Yewe urebye nta kibazo cy'ibikoresho dufite. Gusa imbogamizi duhura nazo n'abantu bamwe na bamwe barimo kurwanyiriya gahunda yacu rwose yo kwegereza dukingiriza abadukeneye. Ko ari gahunda nziza se uko bayirwanya kubera iki? Usanga bavuga ngo kutwegereza abaturage no kubakangurira gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa ntabwo tugomba gucika intege kuko iyo nimwe mu myumvire tugomba kurwana nayo. Cyakora nkunda ukuntu uri umukobwa uzi kwiha intego kandi udacika intege. None ubu ngewe n'abagenzi banjye turashaka gushyiraho ihuriro ry'urubyiruko rikazajya riba ngaruka kwezi. Nkuko habaho umwanya w'umuganda, hakabaho umugoroba w'ababyeyi, natwe turashaka gushyiraho ikintu nk'icyo kikaba nk'umugoroba w'urubyiruko. Ukazajya uba ngaruka kwezi. Icyo gitekerezo cyo kugira umugoroba w'urubyiruko se wowe uracyumva ute? Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga. Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga we ngompa agafaranga ninywere ko nzoga burya gusinda ngo nitombora mpinga we wandinze kuzashoma mpinga we. Niko Pascal hano habaye mu kiriziya, habaye kuri segiteri, ibintu byabaye hano ni byiki? Ubu ni ibihe bituma koko murara mumuhondagura ingoma bigeze aho ngaho? Ariko se mukecuru rwose twebwe nta n'isoni muratinyuka umva mukecuru rwose twahembutse ahubwo nawe n'umukobwa azana kwigisha imbyino wacu. Muratinyuka ngo nanjye ngo ntize mbyine? Soni mufite ubusura bana tutizihiwe rangwi. Mpinga we wandinze kuzashoma mpinga we. Ibi ni ibikino no byaje mu rugo rwanjye. Ndavuze ngo 1 2 3 mbabale mu buriri vuba none hangaha ureke abantu bisinzire biryamye. Ibaze twagiye kuryamiza isahara ahubwo abantu ugenda ubabwire nabo baze tubyina. Muranyumvira koko ari kubanza inzoga mwanyoye mwazinyoye n'ibisazi koko Pascal. Ndavuze ngo bwira umugore wawe mujya kuryama mutanga amahoro abantu bisinzire. Aho turiminja koko hundi uradushaka iki wa mukecuru? Kufite inzu yawe umva genda ujye kuryama uduha amahoro rwose twanywereye aracu nje nta nubwo nasinze n'uguhembuka gusa. Uvuze ngo iki? Ni mama y'Imana. Uvuze ngo ibintu bishoboka rwose Pascal. Ubanza hari ubwira utamoza ariko niko Pascal uratinyutse uravuze ngo ngiyeho ngo njye kuryama ngo mbahe amahoro. Ikibazo se nta kibazo mama y'Imana. Ntabwo utakuyihanganiye byinshi none barabyifata mate. Ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana. Ni nahangaha natwe turimo gusoreza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri. Niba utatangiranye natwe wamenye ko perezida wa Turukiya Tayyip Erdogan yatangaje amategeko yo mu bihe bidasanzwe mu bice byinshi by'igihugu mu gihe ibikorwa by'ubutabazi bikomeje nyuma y'akabutindi y'umutingito wibasiye igihugu cye cya Turukiya ndetse n'icya Syria ejo hashize kuwa mbere. Naho mu Rwanda kuri uyu wa kabiri urukiko rwahanishije amande ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda umushoferi utamenyekanye waregwaga kwica agonze bitavuye ku bushake bwe akagonga umunyamakuru John Williams Ntwari. Ariko imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yashidikanyije ku rupfu rwe isaba ko haba iperereza ryigenga. Ibi biganiro ushobora kongera kubyumva kuri bbcgahuza.com cyangwa kuri Facebook ugiye mwishakiro rya Facebook ugashakisha BBC Gahuza. Twafashijwe na Jay Megani ku banga bw'ibyuma kugira ngo amajwi akogereho ameze neza. Diplodanse Nyumva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango urararyana.